دمخوش تماشاوان چارپن ندیا سرناوه مالباتا چارپن ندیا سلاو و رزگرتن خود پیشکشه و همی تماشاوان اندکم ام به هفته جی لسر روژاوین گرم یه ترکیه و کردستان و ولات ما و پرسان نتاوی و گردای همه به بدورا گنگاشه بکن Var baş temaşavanên hêja bi hêviya ku em demek baş bi hevra derbas bikin û vê hefteyê jî bi hevra binirxînin carek din û bi xêr hatine. Gel temaşavanan em zanin yani li Türkiye ku tê gotin Türkiye dema Osmaniya dema Dawiye da ku di hêzên bingehîn hebûn dema şoya Osmaniya da yekşe berdewamiya Osmaniya li ser bingehê İslamî ku di dema Abbasiya û Merwaniya û virda da di dema xilafatê ew ê da cî girtibûn hînê îdarekirina dewletê bibûn xêzekî ser navê İslamê di Osmaniyan da her çû xurtir dibû ku hûn zanin dawiyê da jî xilafetê jî wek resmî ji ew ê girt ji Ereba girt wana xwedî lê derketin gotin em xwediyê İslamê lê ev İslamê ji savî ser bingehê ew ê bû bingehê Sûnî bû yani mezhebê Sûnî bû di salên dawiyê da ev rewşa hem xêza İslamî lê li hemberê wê ew hêzekî dinê li dema Osmaniyê dawiyê da derket ku ew jî goya li ser navê dijî dîktatoriya ew ê sultanên Osmaniya goya wê aliyên demokratîk û piçekî mafê azadî û ew ê geş bikin di vî warê da xwestin di nava Osmaniya da salên dawiyê ew ê da piçekî xurt bin lê ew jî her ku çû ber bi nijadperestiya wê çû Tirkbûniyê em zanin di ewa Osmaniya da ji berê da ew tedî ew ê hebûn warê eskeriyê da diçûn welatê ku îşgal dikirin zarokê wanê ew ê digirtin ê lawên piçekî xurt û xwedî dikirin di mektebên razanê da û ewana dibûn serleşker leşkerên Tirkiye wê ê Osmaniya îdare dikirin ew edetê hanê heya niha jî di îdara leşkeriya Tirkiye da berdewam e êja ji ber wê jî ev dema dawiya Osmaniya ev hêza Türkperest nijadperest ku hemî wan ew ê ku desthilatdar hemî ji van kesên ku di avayiyên xwendina ê ku bi şev jî radicin ew ê leşkerî da ku ew serleşker bûn ev ê dewleta ku heyê jî ewana bi destxist ewana îdare kir ev ê dewletê tabî vê hêzahanê ser bingehê leşkerî partiyekî jî ava kir ev partiya CHP ku dewama wê ew ê ye bi serkeşiya Mustafa Kemal ev ê partiya hanê amade kir û ev ê partiya heya niha hebûna xwe domîne wek wêrîsê vê komarê xwe dibîne lê aliyê dîndar di dema destpêka ew ê da yani xirabûniya Osmaniyê da destpêka vê komara hanê da rewşa wan têk çû hinekî têk çû ji ber ku dewleta Osmanî şikiya ev mesela avakirina şoreşa Sovyetê û şerê dunyayê duyemîn de Osmanî têk çûn hinek milletên ku bin destê wan dabûn azad bûn bê Kurda Kurd reben û perîşan perçeman di ew ê da lê ev hêza leşkerî ku bin navê CHP da du hêzên dijî xwe danîn berçava yek jî hêza Kurd bû ku wek niştecî nüfusekî pir bûn asîmîlekirina wê û ewakirina wê ew wan neda yani ew iştera bêjme ew daxwazê wan ê ku hestê wan ê nijadperestî ku li ser navê Tirkbûniyê û zimanê Tirkî û dîrokekî nû û nizanim evekî nû dewletekî ava bikin hebûna Kurda bi zimanê wî cida çandariya kevnar û kesên niştecî kevnare ev li hesabê wê ew ê nehat yani li wê projeya wana nijadperestî nedat ji bo wê wek dijmin wek metirsiyekî dijmin û ew ê
لهمبري وان بو و گروه اسلامی جی هرچند دولت ترکیه و بردوامی عثمانیا دین جی بو اداره خو هر دخبتان دنجی لدیسا جی آوائین دینی و اوه که سرناو دینی تفدگاریان جوات دا اوه جی دخواستن بن کنترول خدا بدومینن جبروی اکی جی اوه که به دولت آوا کرن حیا 45 yani 1945 جی به هر دورا کارو پرسکره که واب بنگاهین در ندخستن پیش او دجیتی و دجبریا دین و اوه جی کسا که وک وکری خودیتی لوی آلیه دیندار جی ند کرن لیتنه کرد هبون او جی امزانن دست پیکاوه کماره دا گلک قرکرن و کشتن و تالان و ویران کرن کرسرانسر کردستانی چه بو یعنی هم ایکو نافدار وک سردانا شیخ سعید یا جی آگریه و درسمه لیتبنه خدا جی گلک دورن جدا جدا کمکجی و کشتن گلک ران چه بو وک زیلان وک دورن دنه پشت 45 جی اف کسین که خوب چکی دیندار ده حسباندن دبن پارتیا کی دنه دا هاتن جی وک دموکرات پارتی و دوام آوه اف آلین راست که خو نشان دادن ایروژی وی خطا که هیا آلیه اوه اک پارتی سرکشی اوه ایشید که یعنی دموکرات پارتی و عدالت پارتی و پارتی دوی چرچوه دا لی ایرو اوه یعنی اوی باس که دیندار دما داویا عثمانیا و حیانوها که میجی وان داجی هست و هلوست وان داجی سرناوه ترکبونی لی او جیه که عثمانی حاکم بون هجی خونه وان دایه کل سر وان دارا حاکمیت خو آوا بکن ایجاد دستراتداری و بروکراسی کتیه دستوان دوی واری داجی ده هر واردات خواست نوکن یعنی به تفایی خوب چی بکن اوی خودی باندوره بن بلکه او هیوی وانه که راست راست او دبرن که عثمانی حالا جغرافیا که بسلمان تدانه یعنی جی که دولت بسلمان راست راست اشکال نکن جی لیواره وک هست و هلوست اکیده وک پیشکشی وان بکن او خون خیالی وان اوه اف بویرن و داویه که روشنات ناوین دقومن پروژه امریکا و تکریوان و اسرائیل و افشارن داویه که روشنات ناوین دقومه پچکیوه خونوان آلی که دا چخواست گشت بکشی لی لحبری واناو که آستان که این گلک مزن لپیشیا ترکیه اش بکو پولیتیکا ترکیه که دمشینه دوار عربا داجی دولت مسلمان داجی و راقیب وان که دولت ایران جی او دین اسلامه پچکی چاند و او خوشی تبلیغ کرن که و ناف مالباتا پیغمبر اسلام جی دخبتینه و چاندکی خو دستلاتاری کی خوشی دوار اسلام دا گشت کرنه وارد دیرو که دا او جا آستانگیه که پیشا اوه لپیشا او هیوین بان بسلمان ترکیه وان دستلات دارن داویه جی کیسو فصال کو هاتیه او بریارن وان سال داویه دجه جهپه بریا محکمه و قیومان و او بروکراسیا ترکیه انجام فی شر دیروکیه داماویه دواره مثلا کرده دا پرسکره که دناوا وان هر دو آلیات تونه یعنی نه آلیه جهپه و کمالیست امکانه نجی او آلیه دیندار که راست خونیشان دادن دواره وان داشتی تو اوه که هسته که الوسته که ارینی لنبره کرده تنه هر دوشی لسر تنبونیا کرده لسر آسیمله کرنا کرده و یک پروژه نه لدواره اداره کرنه دا و هر دو آلی دیرو که دا حیان ها دجیتی و دجمناتی وانه یه افشاری آنجی انجامیه لی مقابل معرفت بینه دناوا پارتی و آلیین هنه که سر ناوه کرده اشتفت و که اول ترکیه دموکراسی که هبه حقوق که هبه و آلیه که پیشکتی و اوه هبه و دسته وردان اویشی تی حسباندن یعنی هر دو آلیجی دواره اوه دا حاکمیت ترکیه که حاکم به بربری آوان سروی بنگهیه دواره کرده دا تفگره کرده نه جهر دو آلیاجی تی خیره که یاجی اوه که کرد دبه شر و پفچونه هم این نوا جه پیدا هم نوا آک پارتی و جه پیدا پیوست ناکه که آلیه که جوانا پشتگیری آوان بکنش برکو یک چه
Partiya CHP ku avakere ve komara xwînxwar e ku heyan ha komkujî û kuştin û talanên ku li ser Kurdan kirine xwedî wê dîrokiye û tu wextê ne poşmaniya xwe ne evekê xwe dû warî da jî ne pêvî nabîne bîne ziman lê aliyê dinê hêzê ku hene jî xewn û xeyala wan hakîmiyeta li temayiya vê erdnîgariya ku devletên Müslüman lê newbinê devleta Osmanî da bû hakîmiyeta wan ew ser navê Tirkbûniyê asîmîlekirinê û meznahiya ku derdorê bikin dû warî da tev digerin ev demên dawiyê ev mesela Kurda û ew ê da jî ev şer û pevçûn vê dawiyê ta çekî bandorê dike ka divê pevçûn û gengeşeya ku rojhilata navîn û cîhanê da têkirinê çawa dikarin jê bêtir sûd werbikin çawa dikarin hakîmiyeta xwe sağlamdir bikin di wê çerçevê de ew vekîtin yani hinekî manewra dikin ev manewra jî em dibînin ku heya niha ji bo mesela Kurd ya mafekî Kurdê herî piçûk jî di rojeva tu kesê de tune divan wara da li qadeyê jî hinekî mirovên xwe pêşkêş bike ji me بله yani takriben ev haftikî bû basa ev mutlak butlanê di rojeva medya Tirkiyê da bû û tesîra xwe tabî bandora xwe li ser hemî hemwelatiyê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dike lê wek we jî behs kir eger ku meriv ji destpêka vê komarê bigire heya îro meriv dibîne ku komar bi xwe bi awakî ku gelek min heqî hatiye damezrandin ev komar di dema Lozanê da em dizanin ku ev dîploma xwe ya jî pardon ev tapûyê xwe dewleta Tirkiye Cumhuriyetî tapûyê xwe ji wir wergirtiye ku di wê demê da gelek fit û lêstik hanîne serê Kurda ji bo ku Kurd di Lozanê da cî negirin û ji bo mafê xwe netewî nebin aliyekî belkî heya îro jî heye ev lêstik berdewamin lê eger watê meriv li damezranina komara Tirkiye dirêne û tîne heya roja îro meriv partiyên netewîyên Tirkiyeyê ku temaşe dike çi îktidar çi muxalefet wek we jî behs kir ji xwe heya 45-46 ti muxalefetek tune bû tenê Cumhuriyet Xelk Partîsî hebû ku ji aliyê Atatürk ve hatbû damezrandin û hem walî CHP bû hem serokê partiyê CHP bû li wîlayetê yani her tişt destê CHP da bû CHP jî bi xwe xwediyê vê komarê bû û lêstekvanê herî mezin ku di mesela Kurd û di mesela kêmnetew netewên dinayî ku dibin sînorê dewleta Tirkiyeyê ku îro hatiye tê meşandin ya jî 100 sal berê hatiye sînor kirin li ser înkar û îmha wan millet û asîmilasyonê hatiye ava kirin ew siyaset hêna jî berdewam e ji bo berdewamiya vê cumhuriyetê dîsa temaşevanê me dizanin dewleta Tirkiye ji bo ku vê cumhuriyeta faşîst û nîjadperest û bide meşandin û vê dewletê ji bo têk neçe serîl her tiştî didin yani we behs kir di akimê sereke hene ji damezrandina komarê heya îro ke yani yê îslamî û ya jî yê kemalîst wek xetên sortên xuyan kirin lê bi xwe ez watê li vê meselê dirênim îro nuqta ku Tirkiye hatiye yani dîndarê wî jî bûne kemalîst û kemalîst ji xwe kemalîstin heya çepê wî sosyalîstê wî meriv dirêne dawiya dawî da watê mesela Kurd ya jî mesela Kurdistanê tê rojevê heya niha fikrekî cudayî ku ji kemalîzmê cudatir be bi navê îslamî be bi navê çi dibe birabe nehatiye holê ji ber wî divê em jî wek em bêjin siyasetmedarê Kurd û Kurdistanê watê li vê meselê birên divê em di pencera çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê de li vê meselê birên bi xwe wek me got yani îro di navbeyna CHP û AK Partiyê de şerek hebe jî ev şer asas ne şerê ku Kurd ya Kurdistanî ji bo van partiya ji alîkî ve bibin teref ev her du jî gava were noqta dawî li ser înkarkirin û îmha û tunebûna milletê Kurd û Kurdistanê siyaset avakirine ji bo wî divê em heya mümkün be nebin teref
و حیا ممکن به ام بیژن ایکو سر ناوی کردا قاشو سیاست کن وک دم پارتی یا جیوان دنا مرو هشیاری بدوان جی اگر کو او ببن طرف جی دوی نسر ناوی کرد و کردستان ببن طرف جبر کو ev kampanya û ev dijîtiya navbera van partiya muxalefet û îktidarê da ne ser çareserkirina mayîndeyî pirsa Kurd û Kurdistanê ya jî mayîndeyî ji bo dewleteka demokratîk û demokratîkeke ku Kurdistan jî di navê da mesela Kurd û Kurdistanê jî hatibe çareserkirin tim naxşekî wa tune navbera wan da li tabii ki ev mesele ji ber ku em jî îro di nav sînorê Kurdistanê Tirkiye da dijîn perçekî Kurdistanê jî dibin dagerkeriya Tirkiye da ye her tiştê Tirkiye dibin bi awakî me alaqedar ke divê em jî ji aliyê Kurd û Kurdistaniyê da vê meseleyê bidin nirxandin îro navbera CHP hûn dizanin yani temaşevanê me dizanin ku demek dirêj bû hê 2023 da Kongra CHP wate hat çêkirin bi awakî ku tê gotin roja Kongrê pere hatiye rijandin û bi awakî goya qaşo nedemokratîkî ev îktidara ku îro CHP da hatiye hilbijartin ji ber wê demê hin delegeyên û ya jî hin endamên meclîsa wê demê îtiraz kiribûn ji bo wê Kongrê îro ew îtiraza wan bi navê mutlak butlanê yanî ku ewkekî hate wê mena ku wê nê îptal kirin mutlaka ev ewk yani 23 bawer dikim 24-25 Qasimê 2025 Kongra 23 Kongra CHP çêbû carek din zivirîn 23 yani ji 23 mijdarê heya îro tiştê hatine kirin tev hat betal kirin yani bawer dikim du Kongrê CHP çêbûn her du Kongre jî hatin îptal kirin hem serok hem meclîsê partiyê CHP ta awayî ku nê îtiraz kirin hate qebûl kirin minaqşe ew ku işte kurula hilbijartinê ya jî kanûnê hilbijartinê ya jî kurula hilbijartinê vî mafî daba wan jî her çiqas lê ji ber ku di vê de tiştê tê minaqşekirin îro ew e ku li Enqerê mehkemekî biryar daye ev biryar li ser ewkê ye ne ser şeklê hilbijartinê ye li ser wê hilbijartina meclîsê ku ne bi awakî kanûnî hatiye bijartin ew serokê CHP'yê nihayî ku hate betalkirin û meclîsa wan minaqşe navbera wan da ye tabii li gor min ev hinekî jî dixwazin rojeva Tirkiye bigorînin ya jî bi rastî yani siyaset li Tirkiye têk çûye siyaset çawa eborî têk çûye civak têk çûye siyaset jî têk çûye ku bi vî awayî bi vî mantiqî eger ku mesela Kurd û Kurdistanê nê çareserkirin wê Tirkiye hê rastî gelek kanûn û ya jî gelek tiştê ecêb were li ber dewleta Tirkiye rêkê heye eger ku bixwazin dewleta Tirkiye demokratîze bikin divê mafê miletê Kurd û Kurdistaniyan jî bi awakî rewa mafê wanî ku ji milletbûnê tê dewlet avakirin tê da serxwebûn tê da ya jî dewletek federalî ku em bêjin herkes xwe tê da wekhev bibîne di şerdê wekheviyê da ancak were rojevê were çareserkirin ku ji bo pêşeroja Tirkiye milletê Tirk jî Kurdistanî jî di nav jiyanek demokratîk siyasetek demokratî da werin ev dewlet bi wî mantiqî were çêkirin ya nexwe wê hê ev siyaset û ev eboriya Tirkiye gelek rastî bûyerên wa were lê mixabin em dubare eger bikin her du parti yani hem iktidar hem muhalefet takriben ji roja ku qaşo yani parlamenteriya hatiye Tirkiye vir da tu partîkî bi navê Kurd û Kurdistaniyê ku ji aliyê dewleta Tirkiye va ya jî ji aliyê Tirka va hatibe avakirin û vê meselê xistibê bername xwe tu partîkî wa tune CHP jî AK Parti jî wextê nav hev da münaqeşe dikin dawiya dawî da ji hev re dibêjin hûn çi ne parvekirin bölücî ne yani
وقتی کو هفرخ نجید کن زیده ترین تینن سر هنک پشتگیریا گویا ترور دولت شیک کردیتیت کن اید ناجی عینی منطقی هفرخ ند کن جخواه بلکی جی یعنی دم پارتی هنک باست که کو ev mesela CHP dixwazin bînin ku qaşo mesela vê pêvajoyê jî pêva girê didin lê ev pêvajo da carek din em bêjin pêvajoya ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve wek dewletek û herêmek bêteror tê pênasekirin ya jî ji aliyê Öcalan û PKK jî nema êdî ji re navê danîne tevgera APO tê pênasekirin ku ew jî behsa aşîtiyê dikin bi rastî jî îro di nav pêvajoyê da Serokwezîrê Serokkomarê Tirkiye behs kir ku basa vê pêvajoyê kir pêvajo qaşo berdewam e tiştek gorankarî tune ye lê tiştê xuyan dikin heya niha ti qanûnekî ji bo heta ji bo ku şervanên PKK werin Tirkiye ya teslîm bibin ya jî çekê xwedeynin werin Tirkiye ji bo wan jî ti qanûnek dernexistine tiştê tê münaqişekirin poşmanbûne باور کم ایرو من خبرک ایرو بودو بم خود د مدیا کردستانیا دا کردان دا کو 37 ساله ده حبسه دا جارک دن جه دعوا پوشمانی کرنه او جی گوتیه ما کو از پوشمان بو ما چما 37 ساله حبسه دا ماما yani جارک دن مناقشه کی القندیله هيا کو دیسا کته مدیا ترکاجی آ کرداجی کو هيئت کمیته چویا قندیله جبول ودره مغاره عفوا شكفتا والا بكن هم سلاحة هم چكدارا حيانها الودره جبوكو كاس سرچ مناقشه هي ام نزان جبركو هر هفديتنه وان پش دريا دانه لي اف پيواجو جي بردوام خوياند که ام باور دکن yani ام باور دکن کو tiştekî ji bo feyda Kurd û Kurdistaniya ne divê pêvajoya navxweyiya CHP û AK Parti ya dewleta Tirkiye da ya jî ji bo têkiliyên Öcalan û em bêjin cumhur iktidara cumhur da tiştekî ku ji bo Kurd û Kurdistaniya berçav xuyan bike tune ye divê carek din em li xwe vegerin Partî û şexsiyetên Kurd û Kurdistanî zûtirîn rojekî muxalefeteka ciddî derxin û ji vê firsendê feyde bibînin ku bi rastî jî yani di nav Kurdistaniya da minaqişekî heye ku em bêjin piştgiriya Öcalanî ku di nav Kurda da li Bakurê Kurdistanê da ji sedî heştê hatiye dora sedî bîstî ev tê wê mane ku Kurd hêdî Öcalan nas dikin dizanin ku xebatên wî û ewkê wî tev ji bo carek din dewleta Tirkiye xurttir bikin di herêmê da di nav bernama wan da ti çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê tune ye ji bo wî zûtirîn rojek divê em ji rojeva xwe dûr nekevin Kurd û Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê xeta Kurdistanî ji bo xurt bikin ya Partiya Kurdistanî ji bo xwe xurt bikin gîjin girseyiyekî Kurdistanî divê xebatên baş bikin bi rastî jî karê me zehmet e bi vî awayî carek din dewleta Tirkiye û iktidara Tirkiye û muxalefeta ku xwe qaşo xwe temsîlkarê Kurdan nîşan dide divê em wana teşîr bikin û zûtirîn rojekî xeta Kurdistanî xurt bikin mixabin yani şûna ku em xurt bikin du platform de meha edarê de hatibûn da mezrandin platforma 28 edarê wa xuyaye grûbek carek din jê qetiyane navekî din xwe dikin yani ev ciyê xemgîniyê şûna ku em xurttir bibin carek din em ji hev û dinê belawela dibin zûtirîn rojekî platforma Kurdistanî her du platform bicivin û partiyên Kurdistanî ku tê da cî negirtine ew jî ciyê xwe bigirin her çiqas diyar bû ku herhalde heq par carek din vê taleba platformayê ku bi hev bikevin nav platformê red kirine carek din banga mejwan jî ew e ku
پێویستی بەیەکیتی یا ئیتفاقە کوردستانی هەیە ئەv pêvajo divê carek din nekeve aleyhiyê Kurd û Kurdistaniya ya Kurd vê pêvajoyê bixin leyhê xwe ji bo wî xebatekî baş bikin. Belê tabii mesela CHP ez digotna ser ev bêjim navê dewleta hane demokrasî hukuk û ew ê ji çêbûna xweya nihat tu warî da havakî rast ne kanûn ne usul ne ew ê rûneniştiye. Yani hêzekî leşkerî radibe destûrê digorîne, destûrê çêdike demokrasiye. İdare digorîne demokrasiye. Ji tera bêjim kuştin û talanên ku çêkirin li berê da jî heya niha dom dikin demokrasiye. Li navê wateyê ku ew tişt û bûyer û kiryarên ku şêz dibin bi tevayî meriv li derveyê wê namîne. Yani bêguman her bûyerekî piçûk be jî mezin be jî heya ciyekî lê nêrînê meriv jî hene. Yani ev çi qasa pêlêkirinê hukukî hebin ewana bingehê xwe da bandorê li tevayîya civatê dikin li me Kurda jî dikin dîwar da lazim e meriv heştiyar be. Lê meriv nekeve nav şerên wan xwe bi xwe ku her du alî jî Kurda nas nakin û tu evekî wan Kurda re tune. Ew aliyekî meselê. Aliyê dinê li Kurdistanê yani vê pêvajoya hanê da meriv dibîne ku van demê pêşiya me piştî dewlet Baxşelî pêşniyarekî kir ya jî rêyekî ew ê çarerêyekî da pêşiya xwe ji nû da ji bo Abdullah Öcalan wek müsteşar dibêjin ya jî berpirsyarê siyasetbûnê yani devçekberdanê û siyasetbûnê wek komisyonek çê ew serokatiya wê bike ku ev rasterast dibe wek mamûrekî dewletê berpirsyareke dewletê divan karada AK Parti dû warî da pişekî ew ê ye ka mêzekin encamê xwe da wê formûlekî de lê bingehê xwe da tiştekî naxore. Yani bingehê xwe da Abdullah Öcalan serkêşê vê îşî ye. Yani berpirsyarê vê îşî ye hem di çavê dewletê de hem çavê partiya xwe da berpirsyarê vê îşî. Yani ev rastiyekî ye. Lê li gorî raya giştî û evekî lazim e rêyekî jê re bînin cikî bidin rûniştandinê ew divê rewşê de yani heya niha jî têkilî bi hemî aliyê xwe re heye û dewletê re ji xwe ew rûdinê bin perdê da çi dikin bevdû dikin berê da têkiliyê wan çi bûne niha çawa domandin ew şîrovekî dinê ye tabî. Lê aliyê wê nava Kurda da mêze dikin yani em ji berê da ku êşa me herî bingehîn yekîtî û îtfaqê nav mala me yî divî warî da ew xebat û ew ê ku tên kirinê jî kêfa me tîne dilê me xweş dike ku hem ew konferansa çardê mehê hem jî bîst û heşt bîst û nehê mehê ku baş bûn çêbûn û biryar bû ku nava vana da jî têkilî û ew ê hebe lê mixabin di ew hene yani yek jê kesên serbixwe bi hevkirina wan bi hevdû kelandina wan biryarê hevbeş girtinê da problem yani problem ew qasa asan nine rehet nine ne ku bê îmkan e lê zehmet e û hînbûniyê me Kurda jî em zanin wek kevne şopî em Kurd hêjî ew bandora lênerîna eşîrtî ku xwe parastina eşîrtî û ew ê karin tiştê gelek biçûk mezin bidin nîşandan ji bo parastina xwe pê li gelek tiştê ku bingehî jî bikin heye ew hînbûnî di nava siyaseta Kurda jî di nav rewşenbîrê Kurda jî heya niha didome yani wek xêzekî yekî ew ê çêbiye yani karakterekî rûniştiye ev jî gelek cara astengiyên mezin pêşiya îttifaqa û yekîtiya. Aliyê dinê hinek kes hene mesela wek aliyên hene ji bo ku ew bixwe nava îttifaq û tevgerên Kurda nav îttifaqa da cî nekirin sebebên nîşandin. Kurd ji xwe nabin ya ku evan hêzê ku hene ku da herin nexwaniye û filan bivan û dea dikin wek ku her tim ha ser nekeve ku ew heq derkevin. Pirsgirêka me Kurdan ne ku em heq derkevin an dernekevin. Pirsgirêka me Kurda pêwîstiya Kurda bi çi ye em çawa dikarin aliyekî piçûk be an mezin be em çawa dikarin piçekî pêş bixin wê yekîtiyê wê hêviyê geştir bikin lê hinekî alî hene
جبوکو شخوند ته کار و خباتن هفکاریا دا جی ناستینن جبوکو خو حق جی درخن چه پرچبونیا که پچوک جی ته کیفوانته yani بهتر کیفوانته وایم حق برکتن کردنابن که ام کوپی و بحرمینن پیش روژا و ندیاره و پیوز ناکه ام تکه بالنابه اف لنرنك شاشة لنرنك غلط لنرنك زرارة جبو پیش روژا کردان آلیدنه وک تقوت اف اتفاقا کو لأوه 28-29 هی کنفرانسا کی چه بو و اوانا پلاتفورما کی آوا کربون کو پلاتفورما کی کردی اوجی پیشنیاره کو داوم پیشیا خو آوا کرنا ناب مالا کردا اتفاقا کی هفکاریا کی به دورا پیک بینن لباشا کی دنابه ده هبو کو به خبات براستی وک بنگه پارتیا کی آوا کرنه بلکی ددیتن اوج لنرنه هرکس yani herkes dikare لنرنه و جدا جدا هبن لیاب بنگه او بکو اف هر دو پلاتفورم جی بریاری وانن هبه شبون لسر داخوازن نجکی هبودو کو یکیتیه کی یکردیه کی اتفاق لسر بنگه داخوازن کرد و کردستانه کاربن اوه بکن دوی وارد هفه گروبا کو جویا بقت یایه 28-29 اما بید کنش خون داخوازی وان داشی هیه yani دبیجن پیوستی به اتفاقا کی نتوهی اوه هیه مروی بید که نبا آستنگ لپیشیا آوا کرنا اتفاقا پیش روژه کردستانه یکیتی و یکرزیا کردا بنگه چنا بیداد ببرا با آوام بم لی آلیه دنه مرب دبینه کو اف پیواجویا کو ته دوماندنه her kutçe ev be her kutçe betir zelal be ku ittifaka ki mesele ki benge ki ne duvarı Abdullah da ne duvarı hükümeti da ser mesela Kürdistan'ı tuneye li tişteki de baldıkçına ku galo ihtiyacıya devleta Türkiye behabuna ki ku çekdar heye yanna دوی وارده مترسیه کی دنیا ہے یعنی دولت حیانها و مسئله کن عبدالله اوجلان بیان دیار کرد گو اتشتکی نخوازم اوجبو کردان نه اوتونومی نه فدراسیون نه کلترالیزم زمان کردی بکر نه نظارم چه فلان بیوان تفو وی هوای ابو نزکی سالو نیف زیدتره که خباتن وانن بنگهی دا اوکو 2 سالی زیدتره گاب نایاوتنه گاب نهاتنه تنه او برسكريكان كل سوريا يعني مثلا اسرائيل وفلسطينيا حماس كدس بكرو وسوريا غوراندنا اداري واشترى بجم شرق عراق وايوان كريداي احتياجات تركا تشقاسي بجروبك تشكدارا بن كنترول دهيه تميه بشكل بيوا كريداي يعني اويش كي ده معرفكو دولة تركيا دوی وارده بلکی جبو خبطاننا هیزا کی چکتار اوه مسئله بچکی شون آدخه او گلشه کی yani balkeşiye ki navakuya lazım peşaroj da jem kurt bıçakir Serbiya seri xobeşin gelo mesela kudatça. براستی کک باران وایه yani devleta Türkiye me baskir da mezrandın avi haya iro ser inkar و تنکرنا ملت کرد هاتی آوا کن بس yani ne tane nafsino Türkiye konaha haye jbo Kurdu Kurdistan ya tek bibin etkin le her çar perçe Kurdistan'e le her köder diaspora dahi müdahale mesela Kurdat kin jbowi jxo diyar bu yani takriben ev demeke yani takriben meheke ev وقت مدیا ترکیه او کی یاجی بر پرسیاره حکومت ترکیه مدیا وانا گداری کی دبیجن ام لسوریه گلک سرکفتینه تشتی ام دخواست ما تف دست خستیه ما ترور تک بریه ما یکیتیا سوریه دایا آوا کرن ما ترسیا کو ترکیه سوری پرچب بو موی برطرف کریه yani عالیه خواه اساس وقت الور رنتنه د چرچوا mesela Kurdistan'e dalu eder retine şu em hergav şirovet ken yani ev pevajoa ko devlet bahçeli daya dest pekirin ji perçeki
belki perçeki belki her ye mazınci mesela dervaya Bakure Kurdistan'e der. Çünkü Bakure Kurdistan'e Türkiye te evkeki te embejin tehlike ki PKK ji bo devleta Türkiye tine bu şaraki ji navbera devleta Türkiye PKK la tine bu le Rojavaya Kurdistan'e mixabin ev matrsiya ko ev tırsamey ko hebu hat sereme yani هی مدگو احتمال کو لوی داره به هزارا به 100,000 شروان هنه و دبکو وانا تب ند بنه باندورا پککی او جالان دابن وانا و محقق شخور استاتو کی بخوازن بدست بخن لمخابن دوان هفته داوی دا هاتیه کو مثلا زمان داهی لوی داره ایرو کتیم نقشه کو وقت ترکیه به وقت زمان بجارته رید دوا تقریبا تی بحث کردن که مجلسه که وره آوا کردن لسوریه دورا 230 کسی 240 کسی جوانا تنش با کرده 4 کنتجان هنه او جی تیوه معنی که او کنتجان بنوید چه و نهاد مجلسه ترکیه دا اقتصادی زیرتر پارلمنتره که اصلی وان کرد هنه او تفجی سرناو دولتا ترکیه لوی داره پارلمنترن مخابن او در وی درجی تک برن وکو بحث کر یعنی احتمالک هیا کو هنج شروان PKK چک نحه دولتا ترکیه نحه لدینج بوکو پیش روژه در روشلات کردستان بلکه جبو وک روژاوای کردستان وی درجی شخورا کار بینن و بخوازن هنک لوی داره بناوه پجاکی یا بناوه کیدنه devleta Türkiye müdahale ve derece ki tabi jve gava dve Kürdistan'ı dve mesele da heşiyar bin az bavarım ki amadakariye 5-6 partiye Kürdistan'ı Roşilat Kürdistan'ı dve çerçevede amadakariye van heye o tecrübe heye kol Rojavay Kürdistan'ı çahat sere Kürdistan'ya jbo ko aynı tiş ne sere van az bavar kim hazırlık ki van heye لی دوی ام جبیر نکن که دولتا ترکیه جبو که هر 4 پرچه کردستان جی و حتی هر در دنیای کرد بسر نکبن خباتک وان هیا مثلا بلکی زمان مشخواه کرد هندک دقیقه هری لباشور کردستان جی مرف دبینه که پیواجو که نو دست پید که مداخله که دولتا ترکیه هیا هم لبغداد هم جی حیانها تماشاوان مجید زانن تقریبا کو رنتنا دولتا ترکیه ل یکتین اجتماعی کردستانی او لسروک پاول جدا بو لوی مهک دمه داوی دا هدی مرف دبینه پشتی کو والیه کرکوکی جیش ترکمنه هات بجارتنج آلیه یک ایانکه و از بخود بجم بانه نه تصادفینه دوی دمه دا تکلیه وان چه بیانه که را و به بغداد را هدی و بخوازن که باشور کردستان جی تک ببین اساس هری گرنگ و هری خطری اوه دوی کرد دنیای تب حاضر بین کرد دنیای تب هشیار بین که فیلمک نینن سر باشور کردستان جی دولت ترکیه اگر وان مثلا تگوتن که دری کی عالیه سوری دا وکرنه جوری راست و راست تکلیه وان به بغداد و به موصل را دینن جبو کو عالیه عبوری و اندزانن دریه ابراهیم خلیل جبو پیشروجا کردستان و عالیه عبوری و عالیه سیاسی به هر آوای و دری کی گرنگه یعنی از خوازم بالای بکشیم سر و درجی کو لشتک سر باشور کردستان جی هه می بحثا يمكن فرمو كبارا ضد وري ابوري ضد يعني يكشي بروجيكي انرجي كو دولة خليج وحياة باشوري عراقي بخطة كي تريني تشيكن بينن بازدا 20 كيلومتر تشي نافا كردستان درباز توريت به جوه تي علي باكور كردستان باكور درباز او خط بروجيكي هي بروجيكت بيشروجي واري انرجي واري تجارتي واري ابدا او كردستان بشكل باي باست كان اف دريه كنت تبجي دريه كبنه طبعا نافا سوريا وعراق هذا دريه وانا كبنه بنيان موصل دا تي ابانا هبيد كنكو ج جريسبي
aliye ruha derbas bebin Suriye reya evi yani barın ticareti evi jüvedere düvideri de derbas Irak'ı bin evji aliye kurda bypass ke yani je derbasla ve çıkasa tek ve jiyan evnek ve jiyan yani çıkasa bandore bike dinava pratik de merv nada peşbini ki nakerle evi bu kadar ne kadar var ticaret de ve bandora kilser kursanı aliye nehini bike لیا بنگهی نبیه نه حکمت انوی عراق جی دست بکرده به حکمت داجی مثلا قاسه کو تیگوتن مثلا مادا صدو چله مثلا هدی لکرکوکی وانا etnografya Kürdistan'ı tek orandın دوی دا حیان و حشت شعبی گلک باندور خراب لسر کردن وان درادکه و دموغرافیه دکورینه و اف روشا امریکا کلنبر وان هزین حشت شعبی کندت بن کنترل دولت دانه اولا نیوی بودچه عراق جوان رادچه بودچه کردستان هر تم تقود خرده ایوانا پرو امکان چک و چپمانی و پرو اوان جوان را راست راست چه اوان ورده جی باندورا وانا لسر کردستان يعني هي حيان وهاجية دفان ورده كرد نبه دورانه كرد اگر تبو ام قالك جرار احنا تيكرنه مثلا يكتيه ومثلا او بياري كرياري كتيكرنه لتبو بي هواي نها پرچبونيا كردستان باشور دروشا بداي يعني بشنيارين هلا كسليمانيه و حلبچه آلیه که آلیه دنه کس بحثا کرکوکی بیسر کردستان ناکه پروژه بیلن که او بسر خود ببین وک هریمه که و هولیر و کرکو اویجی ببین هریمه که یعنی او ما تصیحانه تعلقانه لپیشیا ما هیه لازم کرد دوی وارده هم کرد کاربن سروی هوا و روژه ودا بیل یعنی مثلا گرینگه پیش روژا کردستان گریده ده و اف دولت هم کنی دولت هم که اجی فدراسیون هم که که ایرو نفسه که اشبو همی پرچم کردستانه دکاره وی وارده بمپی به شورته رابه یا تعلقه هری مزنه در بایوی تابیل آلی روشلات نزان روشا موی چخاصه دست بده بچن گفتنا بجی مرف دکاره بین زمان که ایرو امریکا لگور برجواندی یا جه پیش روژا اوه دا گوهراندنه که لتهران هیوی ناکه جبو بیجیم کرد باش بون که دسری دا پولیتیکا که اوه کرن که نکتن نوا شر پیوستی پی ندیدن اتفاقا که به دورایی کرن و اتفاقا هانه حاضر اوه تا پیشمرکش در بدن نبرن کردستانه لی ایریشن ایرانه همه حشت شعبی و همه ایران راسترازی لسر وان هزن کردستان روجلات لباشور کردستان قد کم نبیه اوه نابره دا بویا که گل گرینگ جید کتا روجا و کردستان که ده ولات پارزین کرد جوارن کرد جبو اندامتیا پار دموکرات کردستان ایران هاتن ادام کرن yani evjid ve pevajoya da bu yeraki nu khaneye tamam le İran'e idam dünyaya da ehli de tekrin İran'a le hayanu hajbo endamtiya partiye ki qasi qad zanım kesnahat bu idam kırın evji ve demajoya yani ve demajoya no hada eğer ev teke ve roja ve herkese Kurdaki bigrin be endamtiya partiye ki ya ve kiba ریا ادامه بروان بگرن افجی مترسیه کی مزن دخه پیشیا تبغیرا کرد لروجلات کردستانه دوی وارداجی اف خانه او روژه بینمن پیش روژه همی کردستانیان اشغال بکه کرد پیوسته جوه او راجی آماده بن که تدبیره که او کی چاوا تیگرتنی یا چاوا مردکاره خوب پارزه لنبره بویره کی و هاوجی جی اوه yani جی لگرنیه Kekmaran yani İran'e tabi enzam çıkan şopin vate mar medya Türkiye şopine marveş ve İrani pser ketine o her tış gülük gülistanlığı o Amerika tek çöt işte ki vatene İran bu kadar her avay tek çöt
بس امریکی و اسرائیلی رنتن وان ایران جداه امریکا دخوازش خورا جناب مخالفت یا جناب اقتدار مخالفت درخه گورانکاری مازن ناو ایران دا چه نبین مخالفت که بین اقتدار طرفدار وان بود کاربه و داره شخورا آوای عبوری بکار بینه و پترول وان شخورا بکار بینه لی تشتی خویان اسرائیل وان نارنه اسرائیل جبو تراکرنا سیستما یا جی رژیم مالات خبته دبر دا تخویان کو چلشکی هست نابر هر دو دولت دا جبر کو ایرانی دبی اسرائیلی دبیجن اوانا ترور اخراج کن و جبو ما خطرن گره اف سیستم وره گوراندن تابید نوی گورانکاریه دا اسرائیلی تشتی تخویان مرف دبینه دخوازن کو جغرافیای دا گورانکاری چه به اف گورانکاری جی آوکرنک دولت کردستانه به تشتی از دبینم جبوی جی اگر کو دولت کردستان آوا به دولت کردستان آوا به اف هر چهار دولت کو داگر کردن سر کردستانه و به هر آوای ضعیف ببین جبو اسرائیلی اجید و جغرافیه دا خطری کی نمینه از باور دکم یعنی اگر کو کرد ایش خو خرانه کن هدی و کرد دوی داویا وی شریدا تشتین باش بدستخون ستاتو بدستخون و امریک اسرائیلی جی بخوازن که دولت که کرد آوا وش بر که برجواندی وان ده هیویدارم که کرد دوی مسئله ده هشیار بین و تایبه جارکدن دوباره مثلا باشور کردستان گلک گرنگه باور کم او پارتیا اسلامی نابر هر دو نابر یکیتی و پارتیا دا جبو کو نزی هفون خباتک دابو دست پیکرن هیویدارم تشتی باش انجام باش جدرکه یا نخواه و دولتا ترکیه چوا مگوج بو پجاکه چکدارا بحیله جبو کلو ایرانی و روشات کردستانی تکاربه لگوری خواه و داره دیزاین بکه و بخواز بکو پککه هنک چکداری مین گاوا لازم به باشور کردستان راج جارک دن به پیشگیری دولتا ترکیه جبو باشور کردستان تک بچه هشتی شعبی هیل ورمایه یکی تیج خو یعنی جبره داده بیجه کردستانه کی کو برزانی تیدا اقتدار بین برا او دولتا کردستانی تنبه از بخواه بو مشاهده و پیویج آلیه گلک کسین کود یکی تیدا برپرسیار بون گوتن یعنی او کردستانه کو مسعود برزانی سروکیی به اموی دولت نخوازن جبر وان تشتاجی خطری که باشور کردستان هیا دوی همی کردستانی دوی مسئله ده هشیار بین و باور کم مهاتن داویا برنامه خواه سپاسیات تماشاوانات کم ایوار باش تماشاوان ایجا گلی تماشاوان هماتن داویا برنامه خواه حیا هفته که دنه بخیر و خوشی بین هفیا خبر و گنگشین باشتر بین